Yes, ndabifuriza umugoroba mwiza cyane abadukurikiye hano kuri Burundi News TV. Reka turebere hamwe amakuru agezweho cyangwa se amakuru akomeje kugenda avugwa muri uyu mugoroba wo kuri uyu wa kane ku itariki ya 12 ukwezi no kwa gatandatu umwaka wa 2025. Ikaze kuri mwebwe mwese, ikaze kuri mwebwe mukomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Uyu munsi abasirikare bakaba muri za 700 bo mu ngabo za SADC, cyane cyane ziganjemo izo muri SADF ubwo nizo muri Afurika y'Epfo, bamaze guca ku butaka bw'u Rwanda bari gutaha nyuma y'iko yamaze iminsi hari kwifashishwa cyangwa se hari kugaragara bimwe mu bikoresho byabo ari byo biri kugenda bitahanwa nk'uko amakuru akomeza kugenda tujyaho abivuga. Aba basirikare rero batangiye gutaha mu gihe iyi gahunda yo kubacyora no gucyura ibikoresho yatangiye mu kwezi kwa kane, aho byemezwa neza yuko ubwo byamaze kugera ku basirikare iyi gahunda ishobora kuza kwihuta nyuma y'uko rero ubutumwa bwabo busa n'ubwahagaze cyangwa se bwahagaritswe, hanyuma hakaza gufatwa gahunda nyine y'uko aba basirikare bagomba gutaha byanze bikunze. Abangaba rero bari baraje ku butaka bwa Kongo mu mwaka wa 2023 mu mpera z'umwaka, aho bari baje mu bikorwa bigendanye no guhangana cyane cyane n'umutwe wa 23 nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga, aho barwanaga ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Nubwo bihagaze gutya kandi rero abakurikiranira hafi bibera ku butaka bwa Kongo bemeza neza yuko ibigendanye n'intambara yo idashobora kuba yahagarara mu buryo bwihuse cyane ko impande zombi nubwo zikomeje kugenda zumvikanira idoha muri Katari ngo bigoranye yuko zahuza umugambi wo gushaka amahoro n'ituze, kuko buri ruhande rurashaka ko ibyifuzo byarwo byubahirizwa. Ndakubwira yuko kandi aya matora yabaye mu gihugu cy'u Burundi akaba yaraje gusiga CNDD-FDD ariyo yikubiye imyanya yose, cyane cyane iyi myanya bahataniraga ijana yo mu nteko ishinga amategeko cyangwa se muri aya matora y'abashinga amateka. Ni ibintu byongeye gutuma benshi baza kugenda babyamaganira kure, bagira byinshi batangaza, ndetse kugeza ubu ngubu amakuru akomeza kugenda atugeraho nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, akaba ashimangira yuko aba benshi bakomeje kugenda bamagana kure ibyagaragaye ndetse n'ibyaranze aya matora nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Kaze kuri mwebwe mwese munyemerere mbasuze kandi mbifurize ibihe byiza, mbifurize umugoroba mwiza, mbifurize kumererwa neza abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu buryo bwihuse, mu buryo bugezweho ku bantu bamaze kudusubscribinga ndetse n'abakomeje kugenda batanga ibitekerezo mu buryo bugiye butandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese rero ku badukurikiye bari mu Rwanda, bari mu Burundi ndetse no hirya no hino mu isi, mwese mbifurije ibihe byiza ndetse mbifurije kumererwa neza cyane. Ingabo zari mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo murasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo SAMI RDC nk'uko bigaragara zatashye kuri wa 12 Kamena 2025 zinyuza no ku butaka bw'u Rwanda. Bivugwa ko rero bisi nyinshi cyane zitwaye abo basirikare zinjiye mu Rwanda ahagana saa 5 z'amanywa zivuye mu mujyi wa Goma murasirazuba bwa RDC, zanyuze rero mu muhanda wa Rubavu, Musanze, Kigali, Rusumo nk'uko bigaragara. Ku rundi ruhande kandi bivugwa ko hatashye ingabo zikishika ku 700. Ni ubwa mbere kandi hatashye abasirikare benshi ba SAMI RDC, kuko muri Mata ndetse na Gicurasi 2025 ho hatahaga bake bari baherekeje ibikoresho bya gisirikare byakoreshwaga mu rugamba rwo guhangana n'ihuriro rya AFC ribarizwa mu mutwe wa 23. Muri iki cyiciro kandi hanatashye abasirikare bo mu bihugu byatangaga rero umusanzu muri SAMI RDC harimo Tanzania, Afurika y'Epfo ndetse na Malawi nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Ku itariki ya 11 Kamena SADC yasobanuye ko aba basirikare bakomeza urugendo i Dar es Salaam muri Tanzania, aho niho rero n'ubundi abanyafurika y'Epfo ndetse na Malawi bafatira rutemikirere cyangwa se indege bakomereze n'ubundi mu bihugu byabo. Igisirikare cya Afurika y'Epfo SADF cyatangaje ko rero giteganya kwakira abasirikare bacyo n'ubundi batashye muri iki cyiciro n'ubundi ku itariki ya 13 Kamena nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ubutumwa bwa SAMI RDC kandi bwatangiye mu mpera za 2023 muri Werurwe 2025. Abakuru b'ibihugu bya SADC bafashe icyemezo cyo kubahagarika mu rwego nk'uko bigaragara mu rwego rwo gushyigikira ibiganiro by'impande zombi nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Bigaragara yuko ari bisi nyinshi ziganjemo iza Ritiko, ndetse amakuru atugera akaba akomeza gushimangira ndetse anagaragaza neza yuko hamaze gufatwa ingamba zigendanye no
kuba mu bari baherekeje cyangwa se mu babashije guherekeza aba bantu aba basirikare by'umwihariko harimo abiganjemo abo mu ngabo z'u Rwanda ndetse nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga akaba anavuga yuko polisi y'u Rwanda ndetse n'ingabo z'u Rwanda ari bamwe mu bagize uruhare rukomeye cyane mu guherekeza izi ngabo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru yihuta cyane akomeje kugenda tugera muri uno mwanya rero yemeza ndetse akanagaragaza neza yuko nubwo iyi SADC ikomeje gutaha cyangwa se ikomeje kugenda icyurwa uko byagenda kose ngo haba hari umugambi wo gutegura ibindi bitero hano ku butaka bwa Kongo. Bivugwa yuko ingabo z'u Burundi ari zimwe mu zikomeje kugenda zigira uruhare rukomeye cyane mu bigendanye no kugaba ibitero ku mutwe wa M23 nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga, ndetse benshi bakaba bakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko ibigendanye n'intambara bikomeza kugenda bifata indi ntera. Kugeza ubu bivuga yuko M23 yafite umugambi wo kwigarurira iki gice cyo muri Uvira gisa naho kiri mu maboko y'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'iz'u Burundi, ariko kandi ku rundi ruhande bakaba bakomeje kugenda bagira uruhare ruremere cyane muri ibyo bikorwa nk'uko amakuru akomeza kugenda tugeraho abivuga. Iyi ntambara ikomeje kugenda ifata indi ntera rero hano muri Kivu y'Amajyepfo, ikaba ikomeje kugenda ihindura ibintu, aho benshi mu bakurikiranira hafi ibera ku butaka bwa Kongo bavuga yuko no muri Kivu y'Amajyaruguru haba hakomeje gutegurwa indi ntambara mu bice by'iwarikare nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Iyi ngingo y'amatora rero ikomeje kugenda ivugwa cyane cyane mu bitangazamakuru bikomeye cyane, ikomeje gutuma benshi bibaza ku bigendanye n'aya matora yabaye mu gihugu cy'u Burundi, aho kugeza ubu ngubu seni ibyo yatangaje biteye impungenge ndetse n'amakenga nk'uko bigaragara. Mu ntara zose zigize Uburundi uko ari zitanu, umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD niwo rero watahukanye insinzi mu matora nk'uko bigaragara y'abashinga amateka ndetse n'abahanuzi b'amakomine yabaye ku itariki ya 5 z'uku kwezi kwa Ruheshi cyangwa se kwa gatandatu muri 2025. Mu biharuro cyangwa se mu mibare yatanzwe yavuye muri ayo matora kandi umugwi ujejwe gutegura amatora mu Burundi seni umenyesha ko by'umwihariko abitabye amatora bashika kuri 5,945,045 n'abantu 839 ku barenga 6,000,000 bari bariyandikishije, harimo rero n'abatoreye hanze y'igihugu nk'uko bigaragara. Bivuze yuko rero nubwo 6,000,000 zirenga arizo zari ziteganyijwe ko zagombaga gutora, hatuye bakabaka kuri 5,945,045 n'abantu 839 nk'uko bigaragara. Mu gihugu cyose umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD watahukanye insinzi ku majwi agera kuri 96.51% nk'uko bigaragara. Ibyo bisigura cyangwa se bimenyesha ko inama nshinga amateka yo muri iyi myaka 5 yimirije izo bigizwe n'umugambwe umwe rudende nk'uko bigaragara. Imigambwe rero n'ubundi yitabye amatora hamwe n'inani na bamwe rero n'ubundi bashikanye amajwi 2% atekanyijwe n'amategeko kugira binjire rero mu nama nshinga amateka. Nicyo kimwe rero n'abigenga nta numwe azinjira mu nama nshinga amateka kuko nta numwe yashikanye amajwi ashika kuri 40% asabwa n'amategeko. Umugambwe UPRONA watwaye Uburundi rero by'umwihariko mu myaka irenga 30 uri mu kibanza cya kabiri n'ubundi n'amajwi angana na 1.38%, ariko nta mushinga amateka n'umwe uwo mugambwe waronse. Umugambwe CNL uza mu kibanza rero cya gatatu n'amajwi angana na 0.58%. Mu mategeko inama nshinga amateka y'u Burundi itegerezwa kuba irimo abantu bashika ko 100. Kubera kubahiriza rero ibitigiri by'amoko ndetse n'ibitsina hongerwamo rero abavuye mu migambwe 8 hamwe n'abatwa 3. Inama nshinga amateka kandi nshyashya izoba igizwe rero by'umwihariko n'abashinga amateka 110 n'umwe nk'uko bigaragara. Ibyo biharuro kandi nibyo imfata kibanza kuko bica rero birungikwa muri sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro kugira ngo itangaze ibiharuro n'ubundi ntakuka. Abarongoye imigambwe nka UPRONA ndetse na CNL nibaje rero n'ubundi gukurikirana ibikorwa byo gutangaza ibiharuro by'ibyavuye muri aya matora.
UPRONA, CNL, Urunani Burundi bwa bose baramaze rero nyine kuvuga ko amatora yaranzwemo utunenge twinshi. Mbere y'uko akanama kajejwe gutegura amatora Seniro gatangaza ibyavuyemo, rero umugambwe UPRONA watanze ikiganiro by'umwihariko kubamenyesha amakuru aho wiyamirije ibiharuro byari bigiye rero gutangazwa n'ako kanama. UPRONA isaba Seniko rero n'ubundi yobona kumwe rero na UPRONA amanyanga yibonekeje muri aya matora, ikananegura abajejwe umutekano byagaragaye ko rero bagizeho bahengamiye. Uwo mugambwe usaba kandi Perezida Evariste Ndayishimiye guhagararira demokarasi. Uwo mugambwe uragira uti turasaba Perezida gufata ingingo zihuta urabye ingenerera amatora yagenze zo guhagararira nyine demokarasi igeramiwe nk'uko bigaragara. UPRONA kandi isaba gufungura nyine abafunze bose bazira aya matora. Uwo mugambwe kandi unasaba leta by'umwihariko gutunganya ibiganiro bya politike kugira ngo hatorwe umuti n'ubundi n'ingorane zatewe n'aya matora. Dusaba ko hagarukanwa rero amasezerano ya Arusha, niko rero uwo mugambwe uvuga. UPRONA kandi usaba ko amakungu atohirahira ngo yemere ibyavuye muri aya matora. Uwo mugambwe kandi wibutsa ibyagoranye n'ubundi mu myaka ishika muri 65, 72 ndetse na 48 ndetse na 93 no 2015, ikabona ko rero hakenewe ubutegetsi bushira imbere gusubiza hamwe rero ndetse no gusabikanya ubutegetsi. Mu tunenge twaranze amatora UPRONA ivuga harimo kuzuza amajwi mu masanduku, gufunga n'ubundi inderetsi z'imigambwe, gushira imbonerakure nyine mu bibanza by'amatora zitera ubwoba, zikanategeka rero uko abantu bagomba kuba batora. Ibyavuye mu matora kandi bimaze gutangazwa n'Urunani Burundi bwa bose, narwo rero nyine rwarasohoye itangazo rivyamiriza. Urwo runani kandi rwo ruvuga ko rwiyamirije rwivuye inyuma ibyatangajwe n'umugwi ujejwe gutegura amatora Seni, bitajyanye nyine n'ishaka ry'abarundi bitabye amatora hose mu gihugu nk'uko bigaragara. Mu itangazo ryo kuri uwa kabiri rero umugwi wigenga ujejwe kubahiriza agateka kazina muntu nk'uko bigaragara mu Burundi warasohoye itangazo uvuga ko naho rero hagiye haribonekeza utunenge duto rero muri rusange amatora y'abashinga amateka n'abagenama b'amakomine yoba yaragenze neza. Cyakora ntabwo ariko bigaragara kuko kugeza amagingo aya ngaya Urunani Burundi bwa bose barabyiyamirije, ndetse n'abandi bagiye batandukanye barimo nka UPRONA na CNL nk'uko bigaragara. Nest rugira uko ishaka bose bakomeje kugenda babyamaganira kure. Mu kanya turagaruka ku birambuye byatangajwe n'umugambwe cyangwa se Urunani Burundi bwa bose.